mbifurije kugira gatandatu mwiza cyane. Reka dutangire muri Marca mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru kivuga kiti tugiye kureba ko twakigira imbere kandi turabikora, c'est sûr, turabibejeje cyane. Akaba rero ari amagambo ya Zinedine Zidane ushaka kuva mu bihe bibi bari barimo abakajya mu bihe byiza, bagatangira rero kuri iyi match ya Sevilla bafite ku isaha 11:15. Uyu munsi rero Madrid irabigomba kuba iri hanze kuri Romana Sanchez Pizjuan, match ikomeye cyane. Akaba rero Zidane ngagiye hari afite icyizere cyose gikomeye kureba ko yagarura resulta muri La Liga, ndetse akabona ko akora entame z'izindi match zose zikurikiraho. Ikindi yatangaje akavuze ati ntago ngiye niyumva ahangaha muri Real Madrid nk'umuntu uri intouchable, nk'umuntu udakorwaho. Ntago niyumva ngaha nk'Imana cyangwa nk'iki, nzi yuko anytime ibintu byose byahinduka. Icyamakuru AC kandi kikaba cyagarutse rero ku magambo ya Zidane avuga ati ndakomeye cyane, je me sens fort kabisa, ndumva mfite imbaraga zikomeye ariko nzi aho ndi. Nko kuvuga ngo mu ikipe ya Real Madrid ndabizi ko ntafite resulta anytime nacaho kabisa. Akaba rero uyu mugabo ngagiye kureba uburyo rero ava muri resulta mbi yararimo hanyuma agatera udutambwerekeza muri resulta nziza cyane. Mundo Deportivo yo ikabiza ngaha rero ihanganisha Messi ndetse na Pele. Ikinyamakuru rero kitubwira yuko uyu munsi Messi natsinda ibitego bibiri arahita ashyiraho agahigo gafitwe na Pele ko yaratsinda ibitego byinshi muri kalabu imwe. Akaba rero Pele atsinze ibitego muri Santos 643, Messi muri Barcelona afite 641. Arabura ibitego bibiri rero uyu munsi akaba agiye kubihiga. Reka turebe rero nimba ribuze kuza kuba abikora. Ronald Koeman ikinyamakuru Sport kandi kimugarukaho akaba yavuze ati tugomba gutsinda resulta zose zisigaye kugira ngo turebe ko twarangiza uyu mwaka turi abambere kuri karasoma. Ikinyamakuru Sport kikaba kivuga kiti umunsi mukuru urakomeje. Akaba ikipe ya FC Barcelona imaze match 3 imaze gutsinda ibitego 11 muri izo match 3. Akaba rero ngiye gukomerezaho ibyo birori ari nako yanagaruye Messi, Ter Stegen ndetse na Coutinho kuri match ya Cadiz bafite uyu munsi. Ronald Koeman mu kinyamakuru Sport akaba yagarutse ku magambo ya Tusquets yatangaje ku munsi w'ejo. Ubwo abatarakurikiye musubira inyuma murebe story iheruka mwumva ibyo Tusquets yatangaje ku munsi w'ejo avuga kuri Messi. Akaba rero umutoza Ronald Koeman yavuze ati izi comment ntacyo zidufasha, ati twebwe dukeneye ibintu biduha amahoro mu mutwe wacu kabisa tukamera neza. Atari ko comment za president w'agateganyo Tusquets ati nta kintu zitumariye habe na gato. Twekeje mu kinyamakuru DML kikaba cyagarutse kuri fixtures zangaza abongereza mu kanya gato cyane ku isaha 8. Everton igomba kuba iri ku kibuga cya Burnley, hanyuma Man City saa 11 igomba kuba yakira ikipe ya Fulham. Man City iraza kuba idafite Sergio Kun Aguero. Akaba rero ku ruhande rw'ikipe ya City ikinyamakuru The Sun hangaha tukigarukamo kitwereka hangaha rero Pep Guardiola akaba ari bukine match ya 700 muri kariyeri, ikaba match ya 250 mu ikipe ya Manchester City uyu munsi. Hanyuma yakinnye match 161 mu ikipe ya Bayern Munich, 247 mu ikipe ya Barcelona ndetse na 42 muri Barcelona B. Akaba rero uyu munsi Pep Guardiola arafunga match ya 700. Bamubaje mu kiganiro nyakuru akayavuze ati match ya 700 ati difuza no gutoza izindi 700 zizaza, atubundi nka retiringa atari ikindi mu mbaza. Abanyamakuru baraseka cyane. DML ikaba yanagurutse kandi kuri Pep Guardiola wavuze muri press conference ategura match ya Fulham wamaje ngo ufite abakinyi bose uzabakinisha gute n'ibiki byose. Yavuze ati umukinyi uzongera gukora ikosa ryo gukora ikosa mu kibuga mugenzi wakaza agaperforminga neza uzagisubiramo barashe. Yanavuze ati Riyad Mahrez ko yarakubise hat-trick akakomeje kugenda atsira ibitego n'ubu kuri match ya Fulham agomba kubanzamo. Akavuze ati umukinyi wese witwara neza agomba gukina. Niyo mpamvu Aymeric Laporte yakoze ku makosa kuri match ya Tottenham Hotspur niyongeye kugisubiramo kugeza na n'ubu ngubu. Ibintu birakaze no mu muriro. Yabwiye ati namishinye ko mfitanye namwe uperforminga nabi wicara. DML ikaba kandi tuyigarutsemo inatwereka hangaha West Ham irakina n'ikipe ya Man United. Rashford arimo arashidika nko kuri match, hanyuma West Ham ntifite Michel Antonio ariko iraza kugarura Andy Yarmolenko. Hanyuma Ryan Fredericks amusore kinyuma ku ruhande rw'iburyo akaba nawe agifite ibibazo by'imvune mu gihe Sebastian Haller ashobora kuza guhabwa umwanya. Chelsea kuri wa gatandatu iraza kuba ikina n'ikipe ya Leeds Stamford Bridge. Akaba umugabo witwa Frank Lampard abakinyi bose barahari bameze neza cyane, banakuye morale yo kurasa Sevilla ibitego 4-0 bameze neza cyane mu gihe ku ruhande rw'ikipe badafite Pablo Hernandez ndetse na Jimmy Shackleton. Akaba ari bakinyi babiri bari kubura, hanyuma aracyamira neza cyane agaruka rero mu mwuka Diego Llorente mu defenseur baguze. DML ikaba yagarutse kuri North London Derby nayo cyagize icyo kivuga iki kinyamakuru. Kikaba rero kitubwira yuko Jose Mourinho adashishikajwe habe na gato n'ibyo kuvuga ngo kurangiza imbere y'ikipe ya Arsenal, ngo kuzayirangiza imbere muri championnat ngo kare yavuze ati dufite izindi target muri iyi season
dushishikajwe nazo zitari ukwirirwa dutekereza ngo Arsenal tuzayisoza imbere. The Sun ikaba kandi inagaruka ngaha rero ivuga ku magambo ya Jose Mourinho wavuze ati gutsinda Arsenal ntabwo ari priorite yacu, si ikintu dushishikajwe nacyo. Urumva ati dufite ibindi bintu twakora kabisa dushishikajwe nabyo muri iyi sezo tugomba kugeraho. Hanyuma anavuga ati gutsinda Arsenal byo ni ikintu cyiza twaha abafana, atariko ntabwo ariyo target number 1 yacu. The Times ikaba rero ishotora Arsenal angaha ivuga ati mind the gap, ati mutekereze kuri iyo gap iri hagati yanyu na Tottenham. Tottenham ni ya mbere n'amanota 21, hanyuma ikipe Arsenal yo ni ya 14 n'amanota 13. Akaba rero ari bwo bwa mbere amakipe agiye guhura harimo ekari ndende cyane, ibintu byaherukaga muri 62 kuba Tottenham Hotspur ziri imbere Arsenal iri inyuma gutya. Daily Star ikaba igaruka rero ivuga ati kurira nk'impinja kabisa, ati abantu barira nk'ubuhinja. Akaba Jose Mourinho yatatse Pep Guardiola ndetse na Klopp bamaze iminsi bavuga kuri fixtures za December ko zizabagora, babapanze za saa sita bagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Akaba Mourinho yabashwanyaguje avuga ati abantu biriza nk'ubuhinja, ati kuki mutigeze mwita kuri twebwe twakinye match enye mu cyumweru kimwe mu minsi 7 tugakubita match enye, kuki ntacyo mwavuze. Daily Express nayo ibigarukaho, Daily Mirror ikagaruka rero kuri aya magambo kabisa, ati twakinye game enye mu cyumweru kimwe, ko nta kintu mwigeze muvuga, ati bukaba murira kuri ubwo fixtures bwanyu muri aho ngaho mugwirirana. Akaba rero Klopp nawe yanavuze kandi ko izi fixtures ngo nyinshi cyane ziri kugenda zimaruka ku makipe mu gihugu cy'Ubwongereza bizagira ingaruka ku ikipe y'igihugu y'Abongereza. DML ni nabyo ivuga hanga kabisa. Klopp akaba yavuze ati aya mategeko mutigeze mushyiraho yo gushyira abasabu 5, ati mugakinisha sabu 3, ibi bintu bizakostinga ikipe y'igihugu y'Abongereza muri Euro mubimenye. DML ikaba yagarutse ahangaha kuri Chris Wilder, ikaba ikinyamakuru kimushyigikiye cyane n'uwabo no muri UK sha bamuvugira. Akaba ikinyamakuru rero kivuga kuri umutozo uri kwitwara nabi cyane muri Premier League, ubundi no umutozo akagombye kuba wirukanwa ku mwambere, ariko kikaba kivuga ngo ahangaha rwose ngo kwirukana Chris Wilder ngo byaba ari nko kwiyahura. Atari kabisa. DML ikagarutse kuri Man United rero ibintu byo guhakingwa byayo byararangiye mu by'ukuri, document rero ngo zose ngo ziri safe kabisa. United rero ikaba aba IT bayifashije cyane, byarahakinzwe byose byagarutse. Ngubu United imeze neza cyane. Ikinyamakuru L'Equipe cyo mu France cyo kikaba cyagarutse kuri match ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Montpellier PSG mu rwego rwo kwitegura match ya Istanbul Başakşehir, nubwo bafite Montpellier uyu munsi baraza kuba bagaruye Di Maria, Moise Kean ndetse na Mbappé mu kibuga nibo attaque bari bushoro uyu munsi. Hanyuma uyu munsi baruhukije Presnel Kimpembe, Jesse, Neymar, abangaba bose rero yanze kubashyira muri groupe y'abari bukina Montpellier kubera kubaruhutsa bategura match ya Ligue des Champions. Nta blague afite Thomas Tuchel. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yo ikabigaruka ku marandevu y'uyu munsi. Uyu munsi ikipe ya Juve irakina saa moya z'ijoro n'ikipe ya Torino, ni derby rero ikomeye cyane hariya mu mujyi wa Torino. Iyi ngiyi iraza kuba ni derby ya 201 hagati y'aya makipe yombi. Na afere gukurikirana cyane Juve uburyo iri bwitwara imbere y'aka gakipe inategura match ya Barcelona. Inter de Milan irabifite test ikomeye cyane gukina n'ikipe ya Bologna saa 3:45. Rero ikipe ya kabiri ku ikipe ya Milan. Reka turebe Inter uburyo iri buze kuza kuba igerageza gukomeza kwigira imbere. Tutto Sport ikagaruka kuri Juve Torino ikavuga ati birenze no kuba derby uyu munsi rero ku isaha ya saa moya z'ijoro zani Kigali nibwo aya makipe yombi ari bumanuke. Pirlo ngaraza kuba agendera kuri resultat yakoze ejo bundi muri iki cyumweru atsinda ibitego 3 ku busi ikipe ya Dinamo Kiev, ngo biraza kumutera morale cyane. Hanyuma akaba uyu mutoza yatangaje ku kiganiro n'abanyamakuru ati nasabye abakinnyi banjye gushyira umutima kuri iyi match ya Torino kuruta gutekereza match bafitanye n'ikipe ya FC Barcelona. Corriere dello Sport ikabagarutse kuri affaire Suarez Juve. Enquête rero ngo zatangiye kuri ngubu kabisa, bakaba batangiye gukurikirana abagize uruhare kugira ngo Suarez yoroherezwe mu gutsinda ikizamini cyo kubona passport y'Abataliyani. Murabyibuka iyi affaire yo muri Isama, akaba rero yongeye kugarukamo umugabo witwa Paratici. Hanyuma bivuga ko yaba yarafixe inzira kaminuza kugira ngo ihe amanota Suarez babashe kumurokirita bamuzana mu ikipe ya Juve. Kiriya kintu rero ngo kikaba kigiye gukurikirana, ubutabera bwatangiye kugikurikirana mu buryo bukomeye, ku buryo ngo niba mukabifasha abayobozi ikipe ya Juve bararisika gukubitwa mande ndetse no gupenarizwa mu buryo bukomeye cyane. Na affaire yo gukurikirana cyane. Les amis, ibi byiza cyane, umunsi mwiza cyane, weekend nziza, Imana ibarinde.